E le whaingo fiele toe whaasanga tau o se tamaita I telavou, o se awhawhine ai o se pe leilo na ainga I le taimie vala awai I le whaamasino ngai mulinu. O la asanga lava na ma le sulu whaiatu I le tula whono o lo pui pui ai whanau sawaina a Samoa. E pe una langona I le talo sanga al whala po putonga a le SVSG Samoa Victim Support Group le vai sonei. A o whaatali ai le awhawhine I le taimie whaamasino ino ai lana mata upo whaaltu la whono I le masina whau. Mai wa amata I fo ina mōli mawina I le pūlengo le to manga moe popo ngā tia. Le mamafo le avenga o tau ave e le awhine lea wata pena mō lana mata upu. Ua wa aia popo lenga mōlo na ainga ai o le toe whisilingia lava e ia o ia lava po o sa o lana whai ungo le awhai. Mai o se tasi fo lea o talo sanga mōlia pea. Al SVSG ai o a apa mai fo I le tunu. E mana tu atu nei whanau I talo sanga mōlia. Talu o le taimi sili le nei o na mawhatia mō le awhawhine. Ai o le talo si ai fo I o le whai o se whaasolonga mi o tono le mta upu. E mawai e ia le file mu. Malangona o le saunga le mu ai o le amana ia I lona si o manga le anga I luma. O le to manga mo e popo ngā tia po le Samoa Victim Support Group. E le o le taimi mua le o ia I tu ai ngā mata upu. E iai tama, e iai mātua moni o tau ainga. Sa o lato whaia sa wanga mata ngā I whanau teine. Ua toe whaafale pui pui a lava e a lato lava whanau. Ina ua whaamao nia mōli mau e le whaamasinonga. Matalo si ai fo ile mta upu tau whaamasinonga le a whine ai o isi whanau. O ile Campus of Hope o le SVSG. O whaatali tawonumanga o lato mta upu whaaltu la whono. Ua toe fo iei nei ia pasi I le whaatali pasi si sifo le whalei ai savalalo. Talu mai le amatanga o le vai aso. Ina ua mai anga ruenga toe whaale leia I le pākanga o pasi e pe o le whaalau le lei. Awa ese maulaina lave sa ia impoloka sima ai ua whawhaingo fie nei. O na muli ta ia e ta avale whaasino ala mo le saunga le mu. Ua o se whaaftaitele lea mai le au whaipi sinisi le maketi. Ai mai se o whale ainga ina ua toe whaonga ai le tūlanga leo pasi. Talu, o le atele ai tangata whewa I matau lia ai alatou o loa. Whaatu sa ile tolu whawaya so talu ai sa le ngata ina ngao le maketi. Ai o le awanoa ai pea o le tele o poloka. Ai o le uti fo I o tupe maua. Ona o le ai o ni tangata whewa I atu I le nā taimi. O le so le o amata mōli mawina I fōlinga ola, ma le mātango fie, ma o le whaatalipasi savalalo ma le maketi. Ua o se tasi o mafua anga vave, tō sina atua iei le tunu whaatau ai o malo ma ai ngā siasi mai fafo. E toe whaamanatu le pani keke whai vevela, keke pua ama keke moa, vai inu whalanonwa ai o le supopovi, o le whalai isa la elu, whalai maukeni, whalai ia, moa, ma le whaataua, wa ave I whanau la iti, ile la tau poloka e taa alo ai. O mole mawina ai foi, le iai o le potu whaapitoa lava, mole ofisa o leo I le vaenga e lata I le whaatali pasi. Ua whaalaulua mai le CSL, lana whasoani whapaanga ma le APS, le Animal Protection e whaamalo si awai, I le tausinga o mea ola I le tunu. O le APS ua whaimato o manga o mea ola, tu la fo ina, ma mea ola manunua. Mai le whamtalanga whalawa I tele le CSL, po le Computer Services Limited, le pisinisi o mea tau whesota inga tele vave. O la tele 5 tau sanga o tau tua I Samoa, si tia tūlanga tau sota inga tele vave. E pe on whaalauloa, leisi ana whailo, o le Think Smart, ua o se la sanga e le ngata o tō mai whaona po nei, ai olona o ngā e pe ona whaatino I nei, fo il whapaanga ma le APS. O le APS po leisi fo ilea pisinisi whaapitoa lava, mo le la vea I o meola, I awala I toe whaola ma iai, ma sueni o lātou a inga e whaawau ona tausia, ma whaia o ngā tangata I awala e tausi whaawau I nā meola. Ai o lautele atu fo ile lātou au nanga, ile atu nu lautele, mo le soifua manuia o tangata I le saonga le mu, mai meola ta aloa, e ala le whaititia I ma le pepesi o whaamai, ai o le alofa iai. Ma angi ai le whapaanga a le CSL, po le business lea, ma le business le APS e ala i le whaamoe ina o lana au nanga, ia vave o na maua sota inga I le taimie e mana o miai. E pei o le whaonga o lana Starlink satellite internet,
O le whaatuina, ai o le se fululua masina o so inga mo ngā ruenga whaatino le APS tu salona tau i le ono a whese lau Tala masili atu. O le teimine, wa mata ona le aini mea o la ta aloa e peo ta i whauma pusi i le taulanga whaatu sa le silia le luas futau wa tuanai. Ta alu sana o le tamate lava o ta i whau ta aloa o le taulanga. Ma wha solo ane ai ina whau pusa e ta upe ai maunu i tutonu e pu e ai ma le saonga le musa meola. E o mai nei, o lo moni mawina le iai lava o ainga o lo tātua tunu e mana o mia ta i whau mo le leo ina o whanau ma whanua ai o le taunga tā foi o whea ngai malatou o tonga fiti e wha awa wai o na tausi nei meola. E le o mawhai ai lava o na ausia e nāta i whau ni tonga fiti po le whanau fuafuaina ai mai sei lava i nuu ma ainga i tua ma whai ngofia i lava pea o na wha awa au le avea o nā meola o se tasio o wala i pepesi ai wha mai. Inisi o Tala, e tolu tausanga lea sa tongi ai le Samoa Housing, le 5 miliona iwa se lau lua sulfi tuafe tolu se lau Tala i le malo. I le whamaninonga mai le tu lawa le malo na amata tutongi le afa miliona Tala. Masa so ai lava tongi maasina ta i se lau afe Tala. Mata toia nei le 2 miliona lua se lau lua sulfi tuafe tolu se lau Tala. Na totongi ile mtanga ruengo le MPE, mtanga ruengo business le malo. Na mamai ile aso se fuluono o le masina le nei o Aparila. Ma veai o se mitanga le Samoa Housing o lana pei meni muli lea. O lana profitio le 1 miliona na muta ya iuni o le 2.5. Tusa pe ua tofi ai le leo le fionga li o whatamalama au abai whaawulu iai. Le cybercrime unit talamatanga luengo leo po le tu leo. E whaia sos enga whaapito solinga tu la fono e whaia i lunga o whasota inga televave. Peita i olo tu maulava aia inga o le toe whaafai ngā luengai o lea fo i tamali i. E pei o le ono maasina po abatu iai o komsina o leo mo le teimine lei a taua Samuel wa whamsanga. E whai ngā luengai lalo le whaapa inga probation. E ese mai ina iaso sa urwa itoe ngā lue ai wha maasani le ofisa o leo. E silia maltau sangan wha malolo e se ili o mailana ngā luenga. O le taun unga so sosu enga na whai alamta ngā luenga o leo a fua mai. E sosu enga na ia wha atino e so tanga ile maliwa le li ia o ngā universite ia tu au maletino. E ta ina molia wha atasia ia leo malta ita ile malo le sunga ile au le mali tōpula te vau. Ile tau pulpulenga wha lavlavele a miutono le wha amsinonga. O maana le wha amsinonga a le fionga talasa atoa sa anga. Ele ai se wha maoninga o nā mōrianga o le fionga pāle mia ma le sunga lio wha atau malama. O le vai aso le nei, o ngā lue ai lea tamale il office o le cybercrime unit ale mta ngā luenga i lona tūlanga wha ataitai. E toe amatai nei le sunga lio ila ngā luenga ai ua silia i le luas fulu tausanga talu o na tautua i le tunu.